ikut terima tamu penanggung jawab orang nomor 1 di Jimbaran, Pak Kades Amin Tohari. Jimbaran datang mulai tadi siang, hajatnya tanggal 1 November, sambutan siang malam bersama dengan Amanda Music hiburannya, monggo tampil di pagelaran. Kemudian The Big Boss grup Saras 008 Cak Mino Misno Genuan, monggo tampil di pagelaran. Kemudian orang nomor 1 di Genuan, Pak Kades Winarko Genuan, Cak Aji Sumberdawisari, Mas Andi Genuan, monggo tampil di pagelaran. Setelah ini grup nyonya-nyonya persiapan titingane Yoki lorang Amin Tohari dalemipun saking Jimbaran, Cak Mino Misno promotor grup Saras 008 Kades Winarko saking Genuan, Cak Aji Sumberdawisari, Cak Andi saking Genuan. Cak Mino asline wong Genuan, pimpinane Saras 008. Sabar murah hati Mister Cak Mino Misno, The Big Boss Saras 008. Singkatane Mister Mas Ajis Sumberdawisari, gawe santoso Mister Pak Kades Winarko orang nomor 1 di Genuan, gampang nyumpulno kanca Cak Mino iku sing dadi tulodo. Matur nuwun, terima kasih Pak Kades Winarko, Mas Ajis, Cak Mino Misno, Pak Kades Amin Tohari. Cak Mino asline wong Genuan, pimpinane Saras 008. Sabar murah hati rendah hati juga sopan, orangnya cakep mantul ya mo. Cak Mino pimpinan di grup Saras 008. Kemana-mana sukanya mencari teman, di mana-mana nya setia kawan. singkatane kowe ono saran ajaran kene gawe santoso
tulodo. Saras 008 lebih kos Cak Mino Misno. Gajah Mino asline wong Kanuan, pimpinane grup Saras 008. Sabar, rendah hati, murah hati, juga sopan. Orangnya cakep, sukanya setia kawan. Gajah Mino pimpinane Saras 008. Kemana-mana sukanya mencari teman, kemana-mana sukanya setia kawan. Ojo sembrono sarana tenang gawe santoso. ojo sembrono ra gampang ngene konco. Jajak Mino iku sing dadi tulodo. Gowul. Sekarang yang nyanyi Pak Kades Nasor. Ayo. Pak Kades Nasor yang nyanyi.